paradise of the sea. Ali ang guk plamo ngem dudio munguk kamtel guk ngartiang la agawal mentang ngaruba ka Mr. Haru Wilter el al faide rubagin guk mo kala guk mo dosa dri el Kada semle last subject tergi del tiam numerical Sunday mne malas malgora October uldas ulwase bolsa bela government more responsible mora ay gelo spear adarablu immediate needs neither ti oy gora amna moringi seigid tumna mo discuss ay gigidel toy example mil sa session na house sa session na senate itangar niya amna mo discuss ay kaltoy in fact ngaringia bill malubang Bavier ra Senator Rugubay inabol mora administration mora Minister of Finance wasay agulngit kamo mesaygal gora so maman mom rule amendment mortial lula tax PGST el naigamle illebla gumes el lo blel mention ngegidel el chairman el mora Minister of Finance makmelanga du uringi lemle sogal mo discuss sa gidel togora tax hindi nga dilo sa halle makmle invite tengil mo mem do por asiol gireli say bol clarify bibira a question adra blumbol mereka tial subject leng tiam namo la egadam la practice ngim agumda sem lamo too late el jasam dar mga samla introduce abil marrober ngil 3 years telang hindi gumda se tiam namo speringa gadokora amle magulnga sa seng aungil el enswera gigidel question another olbilen soril amendra la letam la mo realize wasay arbulu ay kagida problem berti dinga dilu wasay kamhal le ilat atingera minister edu udo sauder ngilen kitan nga niyaw do swel girel magdamangi say giden di el angin dirka kalbol lemay game al umetum lang may dirka kalo ultra boy endi as aigal session ra senate ma house dilu last week Avia dimla katara igal immediate problem raudo dumatogora price increase lakla manganang adimla ka voltats madimla ka voltats sa to supplemental budget ngar madri relang tabay mil sao dangod altoy el tarniam le minimum wage endi diregal dimla kalbolung ila igal session soldo meselengora ngoram lornya problem ra within ra aigal blara olbira lulaw a house mlarnya agora discussion til girela au removal ra tara member modia al chairman mangoram lornya agora tilgimen misisi dura long lir mang lo mol trabuel agumes til amlamo stress tanaman namo stress namo dia lungil lom daso seguk mal diul do swegan ding ngora mal di beota a delegate tara adra congreso el malgora speaker man mum sisi angrelo asay kabo ngara so mil mum tangi ngora wel ngarinya ngara dolong lil gora dia kalungil klawadel mang tamnamo dia kalom das waigal issue arbulu emnamo discuss a problem ra di dolong lir mar adra senate aguk mo topda igel mo utel bill el namo soril one ringa minimum wage was tiak mal makatratam margome de pasen hindi nga rebia senator wase dirga gibo mo dengel wase ngaralo ur o mo uspe embrurtiang please mo topda number do mesrengi oya senator kwarte aman logo ger say to which I think omgokal olbin dirgal tiak so galon mo discuss ngal sumen dia ka numbers el dollar
mang seigida gumes ngi tirga diregal ko adim lon mol mo kora ka ungro ringil while dul wase ngara magi ortob da bil kama me da mol tu mo mlai mit omrele abatet mang agum da sa da borngi lang atrai wase oi mlamorngi al da dura drongonet memem da do lo siga solution because I know there are ways to do this. Akmo mention abe bidela. Ending dia kalbora igigir tumla mo gora gumesengin ngoy algora mla mo refuse la adul. It's either my way or no. Seguida ko blog. Ako Alak kinto check tero ba kay. Wala da mo bol morti gala, tetra tele tirgalle. Mutile rigid la sel gada do Dira kasi ito ngul mera, sorry, halak kukul mera aksa, adik pati leo ko ngadim mispandaling. Okay. Ngaring yar ada bro direk kuk no masado sila kukmlo o sila temela kukaw si sa akla na between ra agaw ma ngagidele ngirmang ra kuk ma Moses. Mang seng I mean nga yemal kami amal mga tangania ayagidele example sa good constructive argument between kami ding kalau mo sa ting mo klada bro lo ase obong dito ding ara show dia kan sabir ligay mo sa adra bro kadi ma adra sa era No, hindi ako malungil tiral subedel clarifying kung hindi ka dil ay gidel siyo mendire luule hindi beklad al gumdaso en tumla mo kora ada mangi kora mnamo se mnamo ise gidel to ul mong modu ay gidel toy ndiaga direksyon tel government ndiaga pala siringil klitmok el akmalgor tel tiagida ul akmalgori serang ania meeting ra ruba kara bulur numlungoy indiregal tirmang ngora dia ngauga hindi mlaka ngusel meeting loyal al talbir adlongle la ruba el advisor mara president sel gumes en loyal la problema bulu ang arngi legal immediate telon dibra president ma tirgalo bulbela diregal ngora dia kalbol tat saigi mung ara adra bulu gora adra bulu manadr olbil mendiregal namo dia gora dia sel sense of responsibility moral adra bulu wa sai gagida problem til mad adre sai ga mung kodgora di mulga problem momre ke guk mai sei asel toya guk mledis di gora mledi friends between ma Moses at gora numbers gora policy dia ngarang nga ko omdas lo siar adlo ngara ala toy angaringia aureo lorul ngaringia horizon tiretamrul ngaringia report lorul tirak ralula oya let's say investment traudodra kampa mak kagulgorngil to ase me malaga dimolgol the swim membodo mesare gorde doger tirgaladlas ngaram gomrur telwas ngaram dia ngaudo del memdo uspe madreng selwas ngara ulin dia galorur ni laga mlamo medeng gdi mlamo medeng adron ledlas temadeng tora investment tel tirak laigel ulai galudo men dia asbe del dimol diwais gwadi betros bom ngail memdo uspe seguida de mlagal gumdas mleungil ilgim discussion ngil morabuailing murdul tira adra abulul mo confuse was oy kang madel mal batolo do tirang anam da bolngai magumdas ay gigidel tol dolgo ay gire del mobla takni sel dolgo en ngara bier en aringia experience en gidel blado es el moai se gidma kada malgo lo se bom relit ya manam dia al subedul Lesel bebilar adal oy ngagar elangi akmalgoy galto asin mal ngaringa solution mal biota doruri di sel pa madar olbile mo morut ani mo dia al sabem tia hablada gadu witness ngil toy ela ku meeting ro bentrira
Tar adra tutang malgoy. Tia mal gire del dispedru lima kumda sing maral sabihin. Ending tirgal nga na guk nga gingal na dia kalom da sulway si. Maulak kwa si gada mo ada du uldia kada do red the blame each other. Bay wasi kabom nga record del mem do mesul wasi ngara mong way sitya. Budo correct ni. Masil do correct ni el maral mo sabihin. Al bibili ka do correct ni lo balla mol mutal rigol ngil ko mo den mutya dial. Dimla ka bodungil define ni. Say kita kulgor nimlo sa ka tingil angil ta ruba o ayar klar sel do durung ngulin. Nomlo ko tigil to lo as. Ngora mal to ay kan mondar gi e gora di teleu. Dia kerdi mo mal mem kaduk discuss ang mal me. Mga si kalelu ngil bod prioritize ay ka bod agril gukma imol me. Emergo do rör ngil mol tigra solution edrelli motarngu edrelli emergo gukto boranix lelang telewat toy gida gukmom ali imora toy akmo ora omar sara guk tarauldas or guk maldi do suegalos agumdas ngara ngil solution tel egal problem gidre la lega maral bato elagad albang ratogora SS matogora pension eda matogora egal crime rablia police togora housing matogora budget albuli alma minimum wage togora economy mal bato de also edel ditang solver osisulta mungire del tara toil girel mal girel marul agotong barial da du ergidel mo agril wasay kadamo ad du es united al ad man biaga di dom da surgid elas el gurren asra na olbir al argue even as senators mar other house emlel met tuob da toil wasay kami away sel gobgi klaging liu. You know, mulot mo to kaya malatik sering. Ngoal dulu say, aul mendia ka pun lunglay kal toy ko murula to ko ilda ka mo mdasura solution mdasura sa mama gim karang ibig gim du to il makit gim rev tranexel senkyo. Ngaringi Taguk po. sila gim nga schooling ngaringi tara gim suba tora politics mamidia. Ya tara hotel masisi los pernya sa American haciendo kasi negative campaigning negative ads len seguir mandar lo kanya kung da swing mga sele kwase tigel malmut asabihin metal kwase elang kwase taang albiro buat tirgamle pasitiale la PCS o example ni di la sel reng sel ada blue lo mondai en tirgel gukmo o mondai man behavior ada blue wase yang asabihin mo campaign wase dia kagiru reng ada blue mau magimlo amin ngaringi element ra kwase tirga campaign mo Dia sebedro tungil wase dia dia suwe gora malgoil wasen diagal gire de lo balatik aigal tola government tia partara tletlela government mang suwe del mururi akti malgoil wasei sel sugum ga ma di wait ga let's say ngara different tel side mga ngara different en diagal soagal ngasel tletal wasei aktiom ko adal toil molgoy wedel ngungil ma ngagadik masen diagan yang ngod araigel guk ngasel sider kmaring lesel bo mo aise guk ngageng wak le ganna mo dia mo riol morala you see kamla turnal mo o mungulla group pergau instead ara etkegidan padome sana amerigel tiara tela demokrasi erari ban ligen samla tamla mo loyal mora adan tiragin marudo a capitol ito sen diang ge manungil dimla kan dora sei kapatang liya kulgor ngi
Sei kita gumesergi mnamoringira dalong. Pero Nguay sei, mnamoringi. Ak malgoy ulok mul mahaus nguay sei, masenit nguay sei. Asenito sal debate, agurang sa tildimle debate, mol mlamok mulo sei. Kami waman, o minority. Mnamoringa tokoil minority, ma majority. Ma dira kal bebira kamen tilaw daraigil aldadu, ulak man mlokora alilak na mesa ring sangi. Ngual dulu sih. Kami aku pesel ada kongres dir kamlem sel ome komore satu koi. Tamla violate constitution statement le constitution na kam lengil tra ad represent tirela. Dia sebab megu til durga tala magato tala da kongres sa ka girem mo falor ko mame mo falor til ombok tala constitution tro ek bultrok la extra claim na next time ko tuo. Kamanda kulgoni lam mo dia kan represent tergi. Kora mo. Ulak mo loy kal toy nga ada madangi ka. Din dia kalol ko lang manghitra aurerir malume. Nga ka ulmak mlamo mo loy kal toy. Komesa nga dia ulang nga dit medul madam bere maktum. Mak-correct tabi birat toy al sumang mo sabi. Ellen, I have nothing to lose on this, really. Makdi donate that time, mauldas, well Google the swag, and kami multo the swag. Edray nga seul converted til toile. Aklimut man mogara specific wase. Al sugum tirgal leader sergidan na mo dia asbil surbergid. Ela kaduk mit kliat goy mang. Kidal adara blua mo umrula priority. Muselbel campaign adar wase ay gagida somam. Kamu merulai kan dia. Elat tiramela semngi kakal mo akmo helper git. Hindi temla fail ragu guldo suwe kumak elak wase. Elal borngia campaign 2024. Ekadabay mo musisi el campaign mo adra blulo wase. Mo guerra candidate tergalo wase ay gagil toy kumo merulan dia. Bodo dengay masel labong elakal merul. Elangana record. Elat tiraga dia kan. Dia kay gay. Tinimel maska manang klela plawan udon manang klela mulat dia sabed logir Elain kita soal nami yang ngaramong hindi ang ngaramong mle wai siya ako gel question ngak kere et selo sa da kasi tel olbida kalulaw ngigel sel mo mga rama sa nga skula away sa tel ulong olbida kalulaw le kada tamor se kada do mulula sel otobri sel usure sa iya abodo dangali liyan di elang kora da mesri di mesa el algo atemela ngaya teknologi magdi ngari ya mulu na igel ya kada mesa ya ul el tingir Jadi kan sensa teknologi naruli mo na mo sabeda. Mang kalel ko klakal sargi kalel kalel di blal wa sira karamo di ko timla ka sanga Sabelo ay say. Adi gulgoni amula say. Weathering mla ay sira ngaramon di mlakalo ay say. Nagulgon nga say hindi elaka do meser ngil ay say. Maltang na mla ay sira ngaramon ay ka do ngil tu ti ada dura do lir erdi mo madangay gelungil mlo rizal temro. Hindi ka do ngil detail na discuss. Hindi gulgon nga say. Ela nga kabay sokal mo na berelo say. For instance, al sugu mengaringi atokoy ay omso de la compact. I say, ulak mulgoy wasing gora dimla gisa a unified el position na rubugul belaw ma a president el gire la atokoy la negotiation. Makngani akul gertil ruba katwasi. Tukmulo asa kwase kami komedengel maseng ngara at silsilak bimi. President tong koram level refer kami uli. Nagumna sa sengane gel toil da al girel mora buhay di girel mortiro. Et eng to aseng koram mal dimla. Magurang sa aldadu or ser alborni aldadu ra ngaram lungoy. Eng kora to kora aroy dala. Oh,
biya mang akwase kalelungil tiagi del boktali agora steps ra atara suggested el solution del problem. According sa adra blue ay gel problem sertire. Yoreng sa adra business raguk problem serti. Yoreng sa adra governmental tirgalo uror civil service. Tirgay gida ko kasi ma president adala tirgal minister selain ngane bibir tirgung udah durtil el mal kagaro sa ulda swam. Ma edirregalo si siul time yak mo reng sa tirgel adlo rur taigal semi-governmental igal corporation o PPUC ma PNCC. Ay say tirge provide the service ma. Ay gigil problem ang arangi el mo problem na adra blu los pe ay galtoy. Mang ela o ela omgo gernal sing ngarasil mal el bader adra blu mal ubit takmal concern ngi yak mo melgora toera adlang clear ma toera ikanamil wasi sel doreng sa tire tramplena aula kor ogergan sing maran morbab olnya dindira April malon ludeng sa adman malgoy gigidan mal Ngani ya announcement sila gitu. oh tiede blagi sa makna mo maran Ako mdaswe working. Ay gitu le. Ko self-blame mosadi ya las pil girela. Ay short term. oh Sele kumdaswe mal hindi ko di kasi nga nambal maring la address ay gitu le. Lagi short term lagi le to rawa dalang akla dalang ok. Ay mal immediate needs. Immediate needs. Matiagida kor omdasun ni makalik kadal tadi emergo ne kuk mdangasim. Aku omdasun wasay ngungil labornya meeting radlong lela a leadership ergid. Rather all be elang gumese bukti the swego sel kora analyzer tel to ngangi ewal badangela ewal madala a umar redel ngangi ngangi government president democratic type government executive branch ngangi a legislature ngangi a tablol blara congress emergo ngangi tirgal governor rabekl blue kuk represent igal state ma olbir tiren di let's say ngari tirgal kuk meredele la government tra a local government tirga igida awai al make up pra ar adlo rur tra igal government tra buail surber adra igel location emergo egidel adra blo awa the bomb for the tara amadal se igidel toera amrula panasima decision rasing mungil el bado maragar mo murul olnya dingil mungil kad magar emergo bol adu eda agree wase kad mo tilgibel organize wase okay ngarai gel toil mal demanda adra blurela madlista igegir erosi si list tar ngwaruba kamar a president ni mar minister sengi magida adra blu do es lo sing marali gigit emergo man adra business maigel atirgalo rur tai gigid luro emergo a leadership set a priority rai gigid ni lendi al sebedel ditang e fund si ora the set a priority ni el the set a priority ni a criteria algred los pernias ngarai gel sebeder remul dia kad bodol ni tawdo malubi kad mal lengaringa ige ngawak lengaringa sebeder remul digit remul magaduguk remul ay gigit mornia toras ay gagit obo morul len sebiur remul atara example sebegel duli atiagi sera nania president netsimle tami mornia aguniwon motami Emarael me esel bolo ese toy a crimen ver algo mo president tan mangasaw
tiagi del statement tal di li makmarir nga si kung amlew ngawal government ting amlew tumo dilulwa tiluwa mula say moringya payless paydera silgira pay Gandan payday. Ngay say kiri nga si sel toy akli nga si say ewa se lekad mga reom leng mal dia ka udo tel government mar baby ra president asing mo dia ka moralam lai el spend up tol lu ra government kung mal mo par ka selbol mer ka udo ay kay kita dir ka katabor ngem lak mula si kita mal abulam pomusika bira udo dia ka mal abul good waste udo you see makmula si kadam mal di mo lelak lagi kita mo realize ay kaltoy malada ablu bolo ngel wasi kita abura government men dia or rakak laon tidin mo ni awul meter programa sa government tergit kada mo abula sa government mo kara mlabe sa mas tel government Kung da sure, baka klot tukta tel sure kita. Awais kwase ngray gele, edu kwase ngray gele pe problem wal gel problem ada bela at this moment. Ngani isele wandra. Ya mla ni so mri gera ara mo temel Obama mri ada kwase. Nari atil Obama wase ngram ya mo urior kam mri na mo urior kam sel Congress at the time like yesterday wase. Ngani fresh wase we cannot work on solutions if we don't agree on the problems. Ma ako mlo sel kwase. Sel ko mesra gigi de kalel ngod ay gel wa du kwase short term problem of sa president. exactly Ngod ay gel du kwase short term problem albil. Ngod ay gel ko kid adra blo of say short term. tila gida ungil bo musika ungil el terminal mo usper ngil ngalam titul mo sa hindi tila gida gulgoring akwa say a priorities rar bulu angod a priority ra president malu ben trubul belo malu ben dia kata kawat ngel rogui masay gulgol na si boda tilgiban mo adadul mo matangay gigit ingya mo kaya kare problem lera da bulu kada matangay si tiagi da monday ma ruba ka matangay ma president ma ministers may two of the president lo asay el al 2023 ragara 2023 et tiagi the picture of financial condition pero ma economic situation matiagi da pala silbok ngul merey egida rogo ya maurol girel say giden mo kida lago mesir gida adma malgol memo mom tidi sala kongres tamla mo kauto say gida gulgor ngilwa say gida man na mo atete edim la mo amaton pomsi kaudo edir ka bod lak lames mama gila awes taudo ngau guys say gida algok malgor leng ulak mo immediate need kada matte kera dan clear adal sumen di al comfortable wa sa ngalge ka ungilaran dire di al bodile sel suemel di ndiam abule di suel main dargamom dasul waiseng mo diamom dasulungil ngeden mori segir ongerung segir burgorngila sei kada mo sel short term raigel togol subeder mura within 1 to 5 years maybe. Example ti dulgor nga sa elangin bato ka sa the lower league of the remul dia ka the top of the below. Endi ada lower lo siga udo mo. Agul mesa tibira kasusit me to kami le film sel inaugural flight ra Australia may. Seigi. Etira mal spend that time el murur seigi to. Ngania problem ergid mo diyan. Ak malgol diyan nam diyan temet. Kabo. Ak malgol seigi diling. Ay gida gomda swing hindi nila daw real giray game di ko te resolve ay kan ngana alse del basta makarang yan mo lagi gigil at wala supplemental mandiri al ongo man mo meserngi hindi al gire del murura supplemental gire la o ay disele ay gelu I mean ay sel dia klolo ur tukmul mal klon din dia sesbe del mentigir ngira within 90-100 million al budget existence rela
Alulay kaya kakakot, selsugum tuk mo mga saudodor ospital mo, girel mo takaudodor mo ra, ang aral division malubang ngigel ospital. Yara na budget takot tergil lo mes nga al sel ospital, hindi al bolto betul. Tidi lo mes lo se. Ngaringia civil reprogram ratara a division na mata division depending ra urgency rani. Matamurur ni lo ay se mendimere del morio lendia require olbira lolo. Constitution na Allah amula se takmul magimla repeal ngin india procedure giril di melu sa president malubeng Minister of Finance Orbilo say agimleri program audo der tegi del division al mortiang al sugum ta operate within 10% audo del lumubni misel receiving man 10% amor babra budget tire ndia require gan center orbil dil sugum mal klungal di program et request lo say agiri program audo der within health ministry ndia boloro ta igal bebirato Diesel mal dige audo draigal bek ministry maigel el lore el mo ater etira umrura supplemental en require bes lo tirami di mamdale takmun supplemental elang agurang sa rather olbil tirga se kadamos mi audo dragel mortal supplement matwai sela rodan lo ay say ya arad los peigan no da Amara mol modia kalau mol modia kani dernil sel urgensia na modia oya al sugo mangkar tirga wasim tirgel uspe agarula cancer al gom na modia kakana mga jago ni nding aige del toya sebe del rumul seigi da gulgor ngila sen sel medium senad longole aigel baby rap uldasu el mga sangaul de swir elang ay gay long term go ay abe sa hospital se dia kabol tokoran dia kabol hospital sera la kalel labol tenis et guse mang ngania uro ringin din dia kal gire del mar moray ged oy taigal al bangna adre elang se gida munda sen girel mornil agreement emergong gida mugo gidel o makasugul mara adra bulu am olelak President sabi el migra statement lo say aknamo metangi neither gamiu namo metangi ul sum bere ala ra taksa di waise kadi implement terngil moray gil ngarbabal 300,000 morbabal business egay gidel wala dirga dore a sbe del mo gidel mere erngil mon mongi mo adra bla mo medela sengaring ul sweet tirgal girel malube tawriol girel elang agurang servirado nasi ikido ko malos pertiang kami amnas ngal tarada murgong alas ngaram ko amnas to masado tiang makme akama manigi poru kama madio ol tau tralalo masubda ada blur mutiagida yung aso hindi como ay sirgidum kadum menengelo ase ngarat murutir kan ada obo Sige direkan dito ko ral. Halak po tilagi point koraya rin. Ngaramam das yung sabela adra bulu kuktir adra bulu. Nasiru lil kora el goret sa tinakal meredri kan ubit kora ayan sabil la modor tito ngaw kay ubit ayat kina mo sa mo march nasiru lim mo sabil kora ako ngasel lo ay sa meredri gidro wasay kay dos pe. Ilaga da tiata ra igel olung ra bulun sebel beri diuk tila mal di anestro aso seguir adra blum la tele adra vela avial sal sebeden malago ya toil openly namom dasulwesi legal gulgol to mal tola da malago nga mga kabayo ren satit endin dial sebil mo group maluben ere marchen aga atigo ay gidel to indi dial swil mo group el dulase kamo garira tal seneto sel meda garira igalto ela di tal seneto gureng sing molo igalto en galdir gamlo leng la dial san medan al chim giblol mo ogel wase metugu okle wase karu mo amon das ma agi ngartele ngi morior aklaro si sel tol medu ngani ndi mo telgi wadan si sel malgo to ase Enggak aku lagi aku ngul lagi.
Yang nga kaumda sa tegara ba niya ba? Kada kagul na to hindi kan gire dolo la kaparan adan mo ko ul the sweet. Le ul mga niya senkyo. Kada malo besa ul mga niya senkyo. Kada musika la kakarusal allen sa hindi akal sa dalbol dulsel ko la magabuda di loba di imorto ko. Ada mo Wai sei. Ya me sei chen, sel do mesa, el mondar tir wai sei. Muda ka ko tiang direk ka diwa. Angi dil show ba se bori ngari yang bered mangay ya. Sel yang berang sel do. Ai sel bo se kyo ka gel be se kyo ring ke kola ba. Dir ka fi shiro. may si. Ko se ngari adru lir a sel. Ikaw kumlamin sa siltilita nakmal object sa silwasi. Pero siya, gyolngit mo mo ang iarule. Edomrot emlo el volumi. Dia apa to ngayon sa siltigal individually lo senggang mle protel landia. Letel yung brot em la molla. Ni maluil se kyo bro de ko se tamle se kyo. Ay si. Gigele. Magi. Gigele by acclamation. Balblo la gele. Sel do Marta. Ay si selomdas la senggang hital por rebta etrulita igel to. Makwas dice manan ngil provision ngara. Lari naman dia sabihin. Ano ba halak ko kul mo ra? Ela tisa ela ge tia habalment. Nguk kraw do sa wala gel ro akong bali. Ela ko kul mo tele di no mera kan aswet tel blak paskaw miwi. Kaya ko kombali ko ela tirye do nga piu si mar pensisil. Ay ge semi government. Ano sta sele Kale kombali sa ito tira. Nguk tira am da so profit tir. I see. Hindi sele government sa ito tira ko kilo am da so adra balu. Ngora masar nguk sele le to la gal buk pesa problem ri gidi nga gira la arala arwa dengi marwa arala aralma. Idel gal o mes kasi mo masara la wastewater ma yan. Luwa lang sel ko kurang siya adam lo kasi la to abla ng sele wabal sira yel blo telmelir wala pass offering mo adra blu melan dia kasi ela sumo mle fully private tapi usi kalau understand kasi takabra lo sa sitir di tira direk lom kasi may government Ila ngakling Ika lom ko doon mong public corporation nga ke. Another was ng corporation na rin. Albekla, hindi ka doon na stocks ng ima. Tial PPUC, amlara kabalmentra, titi timing, lela public work, mle part la public. Emergongi, ya ulmang mlo ileakla, departmentra interior amlo nga, tirgel audita efficiency ra ikay gidel oya PNCC ma PPS emergong imlo matigar ngilo asay man lo kla politics ni another words ela sugumang modigal peabal sila matmol gim dia sengari tagatra power indiagal labora asel PPUC, emergong obisra akabanor marubeng presiden. Mumula sing akamal abulit tumlamil ngatra dengin nga kaya kalama matumalang mangmurtir matuguk mamir. Oy. Mga interior ame wasi el akadruli tiyan mo kombali mang modiakan sabela presidente mura kombali lo ase mo karang. Tiay kita mle ulit tumurusela. Mela nga nar tial bela sera logotel implement ngim. Gimlo wasing mooroy da kamalmental da lo sa ni. Matogore may erulle abordo. El girel ngi omesra pipius. Hindi PPUC alblen blol metitur nga adra titiren dim la lo ngay. Maluwet temlem ngay dim la lo da sa sensibil de sui. Adim la lo da lo asi tiang admul oridira kabelment tiang mo oroy dra ula kabelment. Mar employees am lo dia al subject to civil service regulation.
I see. Matumlo, ngi angot al pay scale tir. Increase ra agostra pipisin mun motulatli. Kamo me say geregor ng waisi. Mungkawan lo aise si ora pipiusin mutul marama ududer ra adan minister. Mnori segi del toy. Matukuk kwasi, tiawngil dulu tulera kabalmin. Ego matar sur matulengdal saber selta malatitib. Matrulil morngi abor ngil gong wat samanismin. Luai gal corporation. Maradra abor ngi etirase. Diregar adra abor amna motar ditir management. La tuk ngular eungel atra minister. Metial pipiusi gumdas andera minister ra. PI, PIIC. OOY, OBA, OBA. ediregan parte ngi under a Minister of Finance. Tia ulak malgo seldo amrida igang gardiregal mo gargik langani del toring. Meladra PPUC omgo ko genal la sakma ngaraw de sugal girel operation ngi akmulas agot girel mo ngi audit ra management ra gombali. Emergong ikadamo madangel wasi ngara mal shortfall tip ngudodang ngarngia ngal sansela management le dido mal audo derngi lagad bodo ngi ndal so el mongi e onge rung di tarro le adra blua mo diagal complain adre lia pipiusil mo full corporation bol owner niya adlo manasta shares Luaigel gas company ra California mangaral ay gani under government under aladal mlam araigel share se murgong rur tengi ending government akan tora operator til jar iluraisal mo biandra mo toka profit til giril cost Everything. Nga corporation shall regulate. Ngay say. Ngari of course le emrat to ay kumbali profit first. Ngay say. Mang kakon understand sila bolo ya. Mingiri laro government lure step in. Ngay say. Dia ko portel lo tom da. Lel baby la time corporation auresa rate maulubeng. El mormo al bolto ka audo sois turesa salaria CEO manganang at the expense of the public ulto. Kalau betul tinggal ada corporation na politics. At menura bugul gira lagi del toil wasing. Ata rolela trira adar belau mul tira mo owner tial gombali. Mu era al start el complain outrage eto mamo cheglo wasay kang mal girel morba. Le los en tira mo safer. Mal volungil eto divida dividend der tir nung mangatra. Mal tant pay higher rate and the endra eto kuk masa selaw di return. Saya kira tera solution sebel mora PNCC ma PUC ma OSL airport el ngaringia. Tara toil mal sebel or dia tora iganami satisfied tirgal bagi kerbela do trur. Ada chance luna FI will mo isi. O se tirger rogul adal me invest audo der belau. Amo trura FIB emergonge dia al sabela adel me invest audo dan mrur aisel ungil hotel lo ungil Four Seasons adel bela mo allowed lo maras taxani mang albornge audo dan ngil mo botok eto masuka baby tirgal me invest audo ma tirgal stockholders la adel bela mendira lo sis aklid mo modul invest audo da ududedra future need. At the same time es el oraele hago hotel amade el hotel gidlen atmede mergong gida metirgan mlem index ududirang mamadala ududire morme dialo o ruder tial hotel lo largi mal ubelo trur ya lo seguida ta rolele le gadmo partner ni mo de adngam plan nergi tial government municipal ay sending kida mal bloel seldom dase ko dase government tagirel ngatmok ra muna mo ngi segi do ko uldan Yang mo say segi da en sela
Ya, adi kayak kita tuh saat el ya ya seng lagi dia del. Dia kamal me purpose tiang seguido gulgor ni lo así. Pola du tirgal mga taklid. Lakad sal ka man namo. O dia kan agat tere o adi ngoda do. Emergong edo zero in raigel malos piarat. Epado mo raigigit. Eguk pod legureng sa rugul berat tadire kan mulgor osisiuto. Ending guk tara kung edo ngil ada mulas. Kamama di advisor a presidente nge girello o yagu aim. Hindi ungil ngidil borngia unify del position ra. Masel de borngi el taran del arada lodangalik mutiang ra ulag ngim. Elang tian markro el de dura kampak tendir ngania adlo asay. Kalen ngania to el bla blo de mister ngi mal. Lembia lodang el mungarang alsel. I mean, naman na niya bro terngin di obo tomar terngir gide mga gida mo involved ta life gida mo affected gidil agumda sin ay say gidil gulgon ngilo say ditar rolela dulo say ela kami oreng sarara drablu gida mo malgor tila say ngara priority ngama hindi akal tira malgor say gide yala mo ngilaran dira adon ndi ako mo Usakan di malgora listeners gide yang wakla si ta giman malas malaba information lo mus kamiu yo sisiul time gimalo ngiter kamiu mo lang seor kamam lo klat kara leaders gide lo asay kita we have to find the better solution than this tia gumda sen dia kalingia tial ng tretan nga rin lang nga help pergidan mareed. El gumes en suadal maral mol mutul mo ripita igal durura lasted 25 years al me. Elang gora nga taram lel dadala anga former president Toribio nga ngaram lungoy luasay. Selom daswea nga selol badabar gida akman na mo parao dal budulat ta demokrasya siyo ka koram itangi. Nga kagugom das lo asay, hindi akalo asay. Agum das lo, asugumong asay hindi akalgiril. Le konstitusyon amal plakatakla sa igal tablol to ka akmagin maray. Le ulak malgoy lo asay hindi akalumil do ba, dolo dala demokrasya dolo ko la disyo ka. Kita na mo partra blulad mo. Pagi kertirgal nga lagay dahil sungum ka mo behind na rai kalbe kribulura rola technology magu tokora future. Menggire dal bay nga sir til letiang mo generation arti. Gel guk tokora siyo ka ay nga tokora nga namo mong marayan mol bay girel mo usoy. Tirga kasi aligi da mo to maktiralo maraling. Aduguk to sa history Tumla adar bela dim langarngi, itumela adra sabangyol mo to bugidon molme, adar bela dik masendiak. Dimla ka ngaral lungur bela makal ngila atumeda ngarang ermid. Ituk mela adra Germany tabay mlil murgid magadamalal malius mangana munggo ko gukmos mara rolela igigid toy etamalay legida di bela dirga bela. Tumira adra siabal turuli adala lamat sa oreor magadumnos mara agora tora ay kabar endin dimla nga atamid lora letri ay gelu lara albile limno niya kamad matmay itmar mala adra medigel mel murgin la segamya ani right tergamiu umles bedro madora skura ngaram lunga gi ruba di mok di lek murata adlo utmas agimong godora skura at memeng konge dimla doma itu mera da medigel wase ya kau ndi amo ne la sa sumu at mem sabueng giril mele legal service akmulo ise mara da mela se giril gimil melengatya mol matora udo magada maakaw tutak ragor sa igida guk tiltel to na giril agom da giril namda so igigil Seguida vaya gulgor nilasi. Mal mo solva problem ergide en oakla ay gel magatetel gulgor nilas.
maldigid legal problem agida milul. You know? Mangdiakang ko daladan mo sol. Todo mo ranong dolger adra US graduate school, maladra ADB, GAO ako sa ulmesa sel. Hindi ako ngayon kanamsan sel clip pra GAO latest audit ramay ko na sel gira kampa. Oo, nga rin na luwas ito tela adra mera kira. Colorado, matela nga Washington DC, Hawaii, binta. Ay kay gira ambasador gidin murule lang. Legda dik mo tamla mo na merijet na merida do na tugire. Etira man nga breakdown kamo ngari nga website tel dula sel komoringi o mesa. Oo, ngari luwase. Tela la bela nga military emle recruiter tir rakwam mangar bela mar bling dimla amerikele recruiter tir telar tira soril kira amerikele telar tira adi soril nga school e mormei. Ay kaya loloy. Why ka lolo arwayo? Gire del mamna gid man sabedel. Lela sel gulta gulgoring itirgal adra olbil sel debate india lola bay ka report. Tedi melga ol the swir mo. Albebile nga ana raigel go. Albebile tamak mo question o sa tiliwi ah. Sel par ko gari nga at to PhD. Sel ko to sengi di madim na katartil oy witella. Ito mo sa datyang menen bakaran bakase. Ako na siya ko mo iliwi kala mo. Kaya mi nakandi ko di kaya iliwi dim lakal. Ladim lakal intenda mi nakal consequences. Ako question na nga albara. Chairman na inabo kasi. Jarang ko milur ni lalo etiat milur ni adra ABB. Ya dia. Lang say gidel. Yun mesa ni. Iya. Ya, hale ako kadungol matya makuklik suy. Oy, Pero mo mal masab na to din ya. Mano masala kukne listeners. Mal masala listeners ro gul. Ngari nga ul swire kada malo nang itong boswil ol gena sen nambil mo ma. Sige. Number amal din ngala. Gol sa ba mal address ay gel so mi. Kom di ko la yel ka so mi gi address yel mos ma. Mo mal masal na to din. Kuklutin man experience. Lutul kata do kita mengarubah. Ali, akabel met tangan alede, jangan tobes. Okay, meiga.